ariko ubundi kwibaza ngo duhera hasi. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Le monde part en couille. Duhera ha. Wewe Rebeka, mbona sikuoni jamani, uko wapi? Mdogo wangu Asia, mimi nimetangulia. Wewe si unamjua Lilian Mwasha anavyoendaga na muda. Jana tumechelewa ndio maana tumeshindwa hata kupata kitu. Haya, umepita njia gani? Hii huku ya Bamaga. Umefaidi? Maana mimi nakuja na bodaboda. Utaniona tu nimefunga gere. Kile kigauni changu kifupi kile cha mpaka magotini chenye mgongo wazi. Alafu nimeshika na ile nani? Kinainai kile chenye rangi ya nyeusi. Chini nimevaa zile hizi zangu. Zipi dada? Si zile nyekundu. We jamani, ndio Rebeka wewe. Tuza twihuta gutya. Ntabwo ibintu biba byoroshye. Le monde part en couille. Je n'ai pas fini avec les filles, c'est les garçons qui maintenant qui... Ni importa ni Rebeka mko birangi. Aujourd'hui aussi c'est... Le monde part en couille. Umva bro, niba utarabyuka nka saa 8 za ninjoro ngo wimyoze ubundi wongere uryame. Uracyameze neza humura nta bibazo ufite bro. Ntabwo birakurenga. Kora cyane wowe birimo biragenda bikemuka. Reka nanjye simbukire mu turimo tw'amaboko. See you guys. Utarya ntagako ubona ko umuntu akora afite imbaraga yari utarya ntagako ubona ko umuntu akora afite imbaraga yari. Abantu kandi barimo kwibaza ku nkuru ikinyamakuru igihe cyanditse imva yikubye kabiri ikiguzi cyo gushyingura kiratumbagira umuti ngo uzaba uwuhe. Muri iyi nkuru nari bugusomere yose icyo nakubwira ko ngo nuko imva igeze kuri miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda hakiyongeraho ikiguzi cy'isanduku no kugeza umurambo kuri iyo mva. Icyo ni igiciro cyo hejuru mvuze, ibindi biciro ubwo uzabyisomera. Byakomeje kuvugisha rero abantu ku mbuga nkoranyambaga, ahubwo reka nguhe nk'urugero. Uncle Austin kuri statiye yaje akibona iyi nkuru maze arayitaginga yandika ati wallahi harapfa abishoboye noneho. Jesus is Lord. Narakaje none bituma iki? None si ibingibi nibyo biri gutuma abantu basigaye basaba polisi kubafunga ngo bitekerezeho. Uyu nguyu yayandikiye rwose, yandikiye polisi ati ese umuntu abyusa kumva ashaka ko mumufunga nk'iminsi 3 kugira ngo yitekerezeho neza, mwabimukorera? Murakoze munsubize. Imihanda yose igira abasazi, nta mihanda itagira abasazi. Polisi ntabwo yatinze iziramusubiza iti ntabwo dutanga stay caution, ariko twakugira inama yo kujya muri Visit Rwanda, bizaba bifite ituze n'umutekano hatajemo amapingu. Ni isasu ryo muntu. Abantu bakibona ko polisi yamusubije baje nabo bakomantaho ibintu byinshi. Nk'uyaje arandika ati muraho polisi, ese nta kuntu mwashyiraho igihano cy'inkoni ku rubyiruko ukoze utunyanga tworoheje mukamutimbura nk'inkoni 150 agataha. Kandi muri kuzenguruka ibyafata ku mavuta bikomeje kuvugwaho, dore ko Dr Murangira Bitieri yongeye kubivugaho ndetse asobanura neza uko case imeze. Aho umuntu yikubita ku gatuza akabikorera inkuru akavuga ati jewe sinzitaba ruriya rwego. Ni izina ry'Imana ndakubwiza ukuri ko nazongera kwitaba ribu bambwira ngo navuze umuhanzi. Ndetse na mugenzi we Jihad uzaba kiriyo Sipiriyani
akamwogeza ati bivuge sha. Ni izina ry'Imana ndakubwiza ukuri ko nazongera kwita baribu bambwira ngo navuze umuhanzi. wambwa Nzajya mbireka, nzajya niryamira. Ubuse bari hamwe niho mvuga ko rimwe abantu ba showbiz ntabwo muri abantu beza ntimunakundana. Ni wa muheto ushuka umwambi ubuse bari hamwe ngo bivuge sha. Aranabivuga koko pe. Ariko igitangaje nta n'igitangaje kirimo. Iperereza ryamukozweho ryasanze akoresha ikiyobyabwenge cya cannabis urumogi ku kigero cya 298 aho range iri normal ari hagati ya 0 na 20. Bansanga iwanjye mu rugo baze banyambika mapingu mu modokari yabo nayo nyijyemo umunyenga banjyane bankoresha ibyo bashaka. Umuntu yega ndeba gutya nkumva namukubite nkonje kuyirya. Bya fata ku mavuta. Uyita ngo nifata ku mavuta. Fata ku mavuta niwe muvugizi. Uyu munsi rero byafata ku mavuta tubivanyeho. Witwa fata ku muvumo. Ibyo turabiciye. Muranyumva neza. Guhera uno munsi nta nubwo witwa fata ku mavuta. Witwa fata ku muvumo. Turamuvumo kuko nawe turakuvuma. Ewe Feta mabuno mato yirinda gusura. Yago nawe akibyumva. Abagore ng'ibiyobyabwenge ngibiki. Twumvise ari twebwe bavuze ko tumwe ibiyobyabwenge ngo dufungwe ngo abantu hari abantu batangiye kugaragarwaho ibimenyetso bya overdose bimeze. Bicaye ku macano bakavuga ngo yagwa afungwe ngo yagwa nk'ibimogi ngo yagwa ngo urumogi anywa ngo ni rwinshi. Nkavuga ni nyamara nimwe murunywa Amara nimwe murunywa batunge itoroshi none numvise ngo hari abatanze ibimenyetso ngo batanze Ibyo bintu ntago bikureba. urumva umaze none se wowe gahumva ko kantu ka no ushize none igihe umaze igihe no Iwaze kwibwa n'umuntu uzi we akakwiba. Oya nawe ko byagenze ariko ndumva nabikoze sinzi impamvu. Cyambaye nka urasikera we shake bro hayi hawe nse bro sigaye wibas Ntago nahise ko ari we man. nka data nise byaza kurangira wibye hayi nka uragowe hu Masenses. sensa wari ugibye man kuburyo wewe n'ishuti Nyine na dore kai wesha muri no minsi ibintu bimeze nabi. Yes we. Yakoze ibitabaho koko. Yakoze ibara. Hezi kubona umuntu w'umugabo ari gusambanya itungo twabonye twewe ari ikibazo. Umuntu yambaye igote ry'umukarambara yamanje ngo hari n'inkirimo amatungo ndagabo. Aho yayiryamye mu ruhande ruhera hepfo yarambaraye irimo iguhanura umutima iri muri yari sambanyije twagiye kwa dusanga intama yapfuye aho azisambanye intama Yawe nibwa kabiri. Ndumiwe. Muri imihanda hamo byinshi. Se wabaye mudugudu se washinzwe iki muri Pepe Mureke kareke rikamara. Kareke gutiha mugabo ndagukubita biriseri ndagukubita pe tajani mudugudu bana gutoyesa kugira ngo ujye tubura ngo twambare neza. Umuntu yambara nkanda wese ashaka yiguri iyo nkoni iramporaho ndagukubita ndakugeza niwanyu ni imbere y'Imana. Ntabwo ndi bituze ikibazo sinakemuke muri uwo mudugudu hatazajya undi numva ngo wakubise urumva. Sorry. Ubwa giye aujourd'hui aussi c'est muri ari na ruhuka. Ariko urakubita ikimu. Mukumbete hamwe uzajya wireba. Ai. Sureba? Rimwe kwamba. Ntabwo ndibuje kwamba. Ntabwo nabira hanyana yimbo. Takwamye ntabwo ndibwambare nabifuze. aujourd'hui aussi c'est uri umusego ugenda wowe ntabwo ugenda nawe. Singe gupfa
hanyuma kandi mu mihanda ya nyayo abasore bakomeje gutereramo amavi batera ivi bakanasebada bakomeje gusebera muri iyi mihanda. God have mercy upon us. Iyi ngiyo ni planka ni babandi bishakira ama views. Uyu mukobwa ntago baziranye. From the King Kong, inspiration of the youth, from zero to hero, from nothing to something, from scratch to the sky, from grass to grace, from pity to power. Je vais pas finir avec les filles, c'est les garçons qui maintenant aujourd'hui aussi c'est le monde part en couille. Je vais pas finir avec les filles, c'est les garçons qui maintenant aujourd'hui aussi c'est le monde part en couille. Je vais pas finir avec les filles, c'est les garçons qui maintenant Imikino nk'iyi se Toshe icupa mu kanwa. Umva. Kamwe ntabwo. Tebe ninde wabazo? Kambanzi. Kambanzi. Nene sirega. Ngana washia. Aha. Continue. Scusi, cabeza vacía hasta Basta de ya dale. Basta por. Ya oya birabaye kanyo. Cyo wa kabiri. Oya birabaye. Nari de kabiri. Oya nani aha. Kumbaza naye. Nese. Ni uri. Asumuntu mwana. So naso ifite wangubise. Kayo. Ewe. Bita amabono mato yirinda gusura. Biri kuzenguruka kandi n'uyu musinzi watashye ubukwe bwa mushiki we ariko yabavuyanze koko. Mbega. Nyabugogo. Imodoka ifana pe. Nyabugogo. Imodoka ifana pe. Ubu ni ubukwe bwanyu. Ubu ni ubukwe bwa sisa wawe. Baraburi. Ruwahe. Wabwira Nyabugogo ngigireyo ruwa. We.
Yaba mwita Nyabugogo n'ubwo shaka muri kamera. Bare mugabo mwiza tambuka wowe fotora ibyo ufotora uri mu kazi kawe turabiguhembera wowe wamukene rero nta muhanda utagira abasa. Tutarava ku by'ubukwe, umukinnyi w'ikipe y'igihugu Amavubi Gilbert Mugisha yasezeranye imbere y'amategeko n'umukunzi we w'igihe kirekire. Amafoto yabo ari kuzenguruka hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ariko cyane cyane kiri gutuma amafoto azenguruka n'aka gafoto karimo kagaragaza ko bakundanye kera hashize imyaka itari mikeya. Urukundo ruba ruri mu bantu hirya no hino basezerana ndetse babigenza gutya. Tutarava ku by'urukundo, umubyinnyi wanyu Titi Brown yagize atya apostinga aya mafoto ye na Nyambo maze yandika hati my life partner, maze bamwe baza kumusubiza bihuse, bamwe bamusubiza bishimye, abandi bazana amatiku nk'uyu ati kuba utaramutera inda uri ikimara. Naho uyu witwa Shimwa ati urupfu rw'imbwa ni inyama. No. Kugira ngo sibyo mwababwiye babyitayeho, ngibi byo bibereyemo mu munyenga, bibereye muri piscine barimo koga, maze ngo Nyamba ari kumwigisha. Urababona? Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Okay, oui, jam. Le monde part en couille. Oui, jam. J'ai même pas fini avec les filles. Les garçons maintenant qui est. Le monde part en couille. Avec les filles, les garçons Yesu we ndaya mbaya byinshi byose n'uyu nguyu niwe. Ese ubundi mwa bantu mwe mwagiye mureba ibibareba? Nkeba nk'uyu nguyu postinze Brian amafoto y'abiri, hamwe afite inda ahandi ntayo, arangije arabaza ngo kwibagisha inda nangahe. Yagiye kwibaza aho babikorera se. Rero nta muhanda utagira abasaza. Reba undi hano ngo nabwiye umuntu ko yambaye neza, aransubiza ngo kubera isomo, none ndumva wagira ngo yashakaga gucanga mu isesereza. Ukomeza kumira. Aujourd'hui aussi c'est we Musanze. Le monde part en couille. Do me way. Avec les filles. Ibi bintu byaduse byo ku mbuga nkoranyambaga ngo by'amaplank. Aba basore bo bakomeza kuzenguruka imihanda babeshya ko ari abarozi bagenda bakanga abantu. Mbabarira undebere. I don't want peace. The blood of Jesus. 5 years of madness. What's going on here? Umva noneho fata imbavu ukomeze, hanyuma dukomeza duseka abarashe imbogo mu buryo bw'imyandikire. Izi mbogo reka tuzihere kuri iyi mbogo y'umuntu witwa ngo Dorini. Rwose yaje kuri Twitter, ntabwo muzi, araza avuga ko afite
imyaka 22 yanditse ati nitwa Doreen mfite imyaka 22 am virgin. Yavugaga ko ari isugi, hanyuma aravuga ati ndashaka umugabo ufite gahunda ku buryo twakora igikwerasiya. None se Doreen cyangwa Doreen, mwebwe mumuzi muri kureba n'ifoto mumumbarize muti ese umugabo uri gushaka muzakora ubukwe umwaka ushize? Ko wanditse last year n'umwaka ushize, ahubwo hari washakaga kwandika ko muzabukora next year. None wowe Doreen ndi kukureba kuri iyi foto, reka nkubwire ngo warayirashe, wasanga uri kureba izi mbogo. Reka nkurikizaho imbogo y'uwitwa Dominique yita urinde wiyemera cyangwa Keminique kuri Twitter. Yaraje arandika ati ko muzogeye nawe yigotoje bafotowe nande. Yarari kwifuriza isabukuru nziza nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ariko se wowe urinde wiyemera, ndibaza ngo koko urinde wiyemera urasa imbogo buri munsi ko n'ubushize wazirashe? Dore hano wanditse ngo ko muzogeye nawe yigotoje. Ubwo ni Perezida wabazaga ukuntu yifotoje kandi ari ufotora. None wanditse ngo iki? Warabajije uti nawe ko yigotoje. Yigotoje se cyangwa ari ifotoje? Ariko ko kurinde wiyemera urasa imbogo, arongeye urayirasa. Ariko se kanoneho nkurikizaho imbogo z'ibinyamakuru. Izi mbogo z'ibinyamakuru reka mbihere hano mu rugo kuri Radio TV10 Rwanda. Reka mpere mu kiganiro cyitwa Zinduka kwa Oswald. Yewe kwa gatanu mu kiganiro yarari kumwe na korari, barangije baraza bandika titre, barandika bati Zindukaka susuruka. Ikiganiro nakubwiye ko cyitwa Zinduka, ariko banditse ko cyitwa Zindukaka. Zindukaka. Ubu si titre ni Jimmy wayanditse, ni Oswald ninde koko? Icyanzi cyo nuko iki kiganiro rwose mukunda kukirasamo imbogo, none mwongeye murayirasa. Zindukaka. Mwagomba kwandika Zinduka akanyerezo susuruka. Nuko mwarakoze kuyirasa Oswald. Mwarayirashe. Hari kandi ikiganiro cyitwa Impamo, nacyo basigaye barasa imbogo. Ntago ari ubwa mbere. Mwaraje murandika muti ubukeragendo mu Rwanda ubw'inyoni bukorwa gute? Nyamara hasi mwanditse neza, ariko hejuru mwarashe imbogo, mwanditse ngo nubuke. Nubukeragendo? Oya, mwashatse kwandika ubukerarugendo. Ahangaha mwebwe mukora ikiganiro Impamo harimo we Abdura ndetse na Karegeya ukongeraho Edith. Imbogo mwarayirashe. Yewe narava kuri Radio TV10 Rwanda hari hindi mbogo uyu munsi nyuma yuko Amavubi atsinzwe. Dore Radio TV10 Rwanda ku mbuga nkoranyambaga kuri social media bagiye barandika bati gutsindwa na Djibouti ntabwo ari ikimwaro, ikipe yacu ntabwo ari Brazil. Djibouti itsinze Brazil byaba ari imwaro cyangwa imwaro? Barangije bandika ko ari umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi Frank ngo wabivuze. Ariko se nubwo yabivuze yanditse mu Kinyarwanda imwaro. Oya, ahangaha mwashatse kwandika muti Djibouti itsinze Brazil byaba ari ikimwaro, none mwanditse ko ngo byaba ari imwaro cyangwa imwaro. Mwayirashe nanone Radio TV10. Reka nkomereze ku kinyamakuru cyitwa Inyarwanda. Inyarwanda nayo rashe imbogo. Yarari kwandika ku muhanzi Ariel Weizi ngo watangaje ko ari mu myiteguro yo gushyira hanze indirimbo yakoranye na Knowless. Hasi barakomeje bati kandi ko ari imibanire myiza bafitanye n'uyu munyabigwi mu muziki, kuko yibuka neza uburyo yigeza kumuha ikaze ku rubyiniro ubwo yamufashaga mu miririmbire mu gitaramo cya East African Party. Ahangaha Inyarwanda mwavuze ko yibuka neza uburyo yigeza kumuha ikaze. Aha mwashatse kwandika ko yigeze kumuha ikaze, mwandika ko yigeze. Ntabwo yigeza rero, mwarayirashe. Yigeze kumuha ikaze, ntabwo yigeza. Inyarwanda mwarayirashe. Indi mbogo ni ikinyamakuru cyitwa Keti Radio. Kuri Instagram yabo baragiye bandika inkuru bavugaga abakozi ba kaminuza y'u Rwanda ko hatekerezwa ku bantu
bayikoramo n'ibindi hasi banditse. Hanyuma kugika hasi baraje barandika bati yabwiye minisitiri w'intebe ko bishimira kuba ingorane bagiye babagaragariza zagiye zikenuka, ariko ko kuri ubu noneho bahangayikishijwe n'abakozi bafite uburambe n'ubushobozi bagenda babacika. Hanyuma murebe neza ahangaha banditse ngo zagiye zikenuka. Ese koko izo ngorane zarakenutse cyangwa zarakemutse? Yewe Keti Radio we, namwe mwarashe imbogo rwose ntigaragara se zikenuka. Hari n'imbogo y'ikinyamakuru cyitwa B+ baje barandika bati Kayonza ka Yesu Beatrice yakobiswe n'isoresore zimukura amenyo. Hano harimo imbogo ebyiri, aho kwandika ngo yakubiswe banditse ko yakobiswe, aho kwandika insoresore bandika ko ari isoresore. Yewe B+ mwebwe imbogo mwazirashe. Reka nsoreze ku mbogo ya Swari Waswakimu, nayo ntago nayirengagiza. Yaraje yandika iby'umuhanda ngo wabaseruko mu Nyagatare uburyo ukeneye kwitabwaho. Hanyuma hasi azandika ati hagato aho reba uko iyo miferege yubatswe ugira icyo uvuga ku bukomere bwayo. None se Oswari hano washatse kwandika ngo hagato cyangwa ni hagato? Biragaragara ko washatse kwandika uti hagataho reba uko iyo miferege yubatswe, ariko wanditse hagato. Yewe Oswari diwe wongeye kuyirasa pe. Ereka ngusigiremo izi video zisekeje. Ubundi namenye ko ngo guseka byongera iminsi yo kubaho, nta mpamvu ya stress kandi TV10 ihari. Reka ngusigiremo izi video wisekere, ariko kandi nkubwire ngo tuzasubira ubutaha. Nitwa Eska Fifi, ciao ciao. Hey, mon parancui. Jesus! Hi, you go. Jesus! Hey, mama. What be this? Someone Hello. Hello. Mercy upon us. Hey, le monde part en couille. Je n'ai pas fini avec les filles. Les garçons, je n'ai pas fini. God have mercy upon us.